هون بخيراتن تماشاوان هێژا di بەرنمەیەکە نودا di کوردی هین دبمدا دیسا ئەم پێشبەری وەنا تەماشاوان هێژا divê بەرنمەیە خۆدا ئەمێ لەسەر بوێژێن کوردی بسەکنن هەڤال هونج بخێراتن خير سلامة چاوانە باشن هون چاوانم باشم سپاس دکەم خودش وەرازی بێ بەێ مەگۆچێ مەگۆمە ئیرۆ لەسەر بوێژێن کوردی بسەکنن بوێژێن کوردی بڕاستی پر زێدەنە و پرژی گرینگن gelekî muhîmin ji ber çi ji ber ku maneya bûêjan gelek caran mecazî ye ji ber vê yekê ew însanê ku ji nû kurdî hîn dibin li wan zehmet tê li wan zor tê ji ber vê yekê çikî zehmet e em ê îro li ser wa bisekinin em ê bûêjekî binivîsin wezê maneya wê ji we bipirsim pêşî em ez dixwazim tarîfa wê bikim bê bûêj çi ne û em ê dûre berdewam kirin. Belê me got çi bûêjên bûêjên Kurdî. Belê me got çi em dibêjin bûêj di peyv an jî zêdetir peyv têne cemhev û maneyeke cuda derdixin. Mamosta pêşgotin û bêjin cudatiya wan çi ye? Cudatiya wa derî em karin bêjin belkî dîsê cudatiya wa hene lê ya herî em bêjin mezin ya herî girîng ew ku di gotinên pêşiyan de gelek caran şîret heye nesîhet heye lê belê di bûêja de ev tune ye yani cudatiya wa ya mezin ev e weke ku em bêjin çi em bêjin aqil taca zêrîne di serî her kesî de nîne yani çawa yani aqilmendî tişekî baş e hûn jî xwe aqilmend bikin an jî li ser vê bisekinin pêşgotin e wan pêşgotin e belê lê belê em dibêjin çi mesela em dibêjin wey mala min ê yani wextê ku yek tişekî dibêje ku em neacibînin keyfa me jêr ne em dibêjin çin wey mala min ê em dibêjin di vir de ti şîret nezîhet tune ne lê belê maneyeke wê heye maneyeke wê ya cuda heye yani ji malê cudatır ne ve te alaka ve malê re nîne li vê derê belê yani cudatiya ve ev belê em gelek caran bûêja dibêjin lê belê ew maneya ku peyv duan peyva de ew peyvên di bûêjê de maneya wan gelek caran ne ferhengîne yani ne ew maneya ku di ferhenga de di sözlika de tê nivîsandin ji wê gelek cara cuda ye êdî ev çekî zehmet dike yani fêmkirina bûêjan çekî zehmet dike ji ber çi ji ber ku me got maneya wa neya ferhengiya ji bo kê zehmet dike ew ê ku ji nû kurdî hîn dibin yani yekê ku kurdî di nav gel de di nav em bêjin kurda de kurdî hîn bûbê ji bo wî zehm ne zehmet e lewra di nav zimanê rojane de gelekî bûêj têne bikaranîn yani em bêjin li gunda li sika kadmal de pir têne bikaranîn wextê ku bi şeklekî tabiî insan kurdî hîn bibin çekî bûêj ware hêsan dibin lê ku em bêjin ji kitêba ji pirtûka çekî zehmettir e tê çi gudas Em tiştekî Merîkanî aca bibêjî ez ê dixwazim ka fêm bikim mana bibêjin ji Tirkî her topluma göre mi öğrenmek mi lazım? Belê yani em bêjin bûêjek nav gel de bi çi maniyê were bikaranîn divê em bûî şeklî fêm bikin yani li gor hişê xwe li gor aqilê xwe li gor maneya wê peyvêya ferhengî em wê hîn nabin em bûî şeklî fêm nakin yani di nav gel de bi çi rengî were bikaranîn em wê fêm dikin ez dixwazim ji tirkî mînakekê bidim da hûn baştir fêm bikin mesela tirkî dibêjin çi bi pabucunu dama attı yani maneya wê çi yani ne ku sola wî ji lingî derxistina avî ne serê ba maneya rastine yani maneya wê rastî tune te alaka wê destê xwe nedane sola hêjî sola ê lingî wî de lê belê çi maneya yani êdî ti قدري قيمتي وي نما يعني مش بياسه دركت اهميته وي نما معناها في افا ايت كردي دجي بفي رنجي بويجانا يعني قلكنجي برنجي فهم كرنا واجي جبوي فهم كرنا هين كرنا زمين هين بونا زمين قلكي مهم جبر بيكي امي لسر بويجا كردي قش مجازي anlamı يعني شي الصدي صد ام نكارن بيجن لبلي بلكي صدي نوت بينج يعني بمعنى مجازينا جارنا جي هم مجازي هم ام بيجن يا فرهنگينا بهر دو شكل جي چيل
وەکان بێژین چیش دێرێژی بووش مزگەفتێژی یعنی براستیژی بەلکیش دێری و مزگەفتێ بوونە لێ بەلێ ئەمش بۆی و قوتە ئینسانێک دت شتێ باش ئەم بێژین دت شتاک و بمێنێ هەردوو دەرفەتش دەستی دەرکەون ئەم بێژین دێرێ بووش مزگەفتێژی یعنی وی ڕەنگی ئیدەمێل سەر میناکە چێتر فێم بکەن ئینشاءڵڵا بەێ ئەز میناکێک نویسم ئەم بێژین ببە تاڤ ئەمێل سەر معنەیە وا پەیواژی بسەکنن ببێ تاڤ نادێ خەلکێ بەێ لێ درێ سوازم سەر پەیوا تاڤ بسەکنم تاڤ چییە گونێش بەێ ئەمە بێژن تاڤ گونێش تاڤ گونێش لێ بەێ جوداتیەکە وێ هەیە ترکیت بێژن گونێش هەم یا لژۆر ئەو وەکە لەمبایەکی هەند بێژنەوەێ گونێش هەمژی ڕۆناحیا وێ وش گەرمیا وێژ بێژن گونێش لێت کوردی دەبچێکی جودایە یعنی ئەوەکو هەلێ و دچێ ڕۆژاڤا یعنی کو هەلێ و چاڤە ئەم ژێرە دەبێژن ڕۆژ لێ بەلێژ تاڤ ژە هەلما وێرە ژ گەرمیا وێ و ژۆناحیا وێرە ئەم دەبێژن تاڤ مەسەلە بێژن وێ تشتێ دەینە بەر تاڤێ یعنی بەر گەرمیا ڕۆژێ بفلان تشت مەدا تاڤێ یعنی جلێ خوا لەبەر تاڤێ مەرایە خستن یعنی جوداتیا وێ ژیادی هەیە یعنی نە ئەو ڕۆژال لە هەوا لە عزمانە لە ئاسیمانە ڕۆژاک و مەگەرم دکێ ئەو تێناوێ تینا ڕۆژێ ئەم ژێرە بێژن تاف بەێ مەگۆ چێ ببێت تاف نادێ خەلکێ چێ معنیاوێ کی خوازێ بێژێ معنیاوێ کەرم کرد جیهات yani çıka yok bu her meziyet her bir şey fayda ve tüm fayda nagit kesin bele yani fayda ve nage insana yani o insane ku befeyde belki yani tüfeyde ve tıkari ve tıkanciya ve neghe insan am juaret bejin çe bibetav nade halki bele ama Türkiye bir nevisin davare fehmi mesela bejin çe güneş olsa kimseye yararı dokunmaz. بله yani جبرچه لورا yani روش فایده دیگه هر کسی و هر تشتی belki نه ya insan و hayvan و دار و دوی فایده روشه دیگه هر تشتی yani jiyan روشه تاوی اری ام کارم بیجن خوب بردام دیگه اجبر به کی گفتن او قاسی بکیر او قاسی فایده نگهت کسی کو روشی به فایده نگهت انسان ما مستأس تشتك بيجم مثلا از وصفام از وصفام كيف مثلا او بوز بلند مثلا ميرفي كي بوز بلند هاني بيجين يعني burnu havada hani kibirli جبوان جام دكارن يعني بكاربين يعني بله متكاربين بله يعني فلان كسي بوز بلند يعني çawaya ma pozu bilin de belki ne belki pozu geleki nefseci le yani qura yani qura yani bikibire mesela kese kedi mesela kesi yok xana bine xoş herkesi maztır bile يعني جبوان جام دكان يعني فهم كرناوي چiki جداتيا هي اللي بل او انسان خو بوز بلند بين خوش خلكي شتت بين او جو سنه كاري واجب بلكي برناك انسان بله يك ديز ببيجم بكا جوستيل انجي جوستيلك هردو شكلات بيجن وبخا انجي بيخا تلياخو بله کی troisième معنی بیجی ما مست دبا کو انسان کاری کی خاص بکه کارساز به هنرمند به acaba jibuvi diyece Oğut mesela mamosta gringiya yani ser herhalde gringiya oğutan sakinen yani hoğut. Bele yani bu içi bu şirete yani bizim şey yani bizim yani vet işte jbir neka bile her dem akılete bizim bu gustil bu khateli yakuda yani Türkiye bizim şey bizim kulağına küpe olsun. Bele. Karım ve mani bizim. Kulağına küpe olsun. Mesela Türkiye için evcip Türkiye bueja. Türkiye bejinçe hem bueji benevisin ju buejara. Buejçe Türkiye deyim. Bele. Yani Türkiye bejin kulağına küpe olsun. Me mana veji mecazi ne o yani tıkes naracevet işte naxı koydu ne o buhare. Yani mana veji yani jbir ne kabla
داخلی تربی بلد هیچ ببینه. تربی بله. بله یک دیست پرسن چنگ لی راست کر ببیجه تب بیجین جنگ لی راست کرد بیجیم بنویسن جنگ لی راست کرد کی تخوازی معنی به بیجه کی بیجه کرم کجا Yani pir zêde xwarî پر زیاده خور قاسی گاکی خور her derî wî rast bî yani. بله yani امجان اجید بیجین چه قاسی گاکی خور yani ما براستی قاسی گاکی خوریه نه yani پر زیاده خور وری خو تیر کرد زکی خو تیر کرد امجرد بیجین نه yani Türkiye'nin بیجین چه karnını doyurmak karnını Tıka basın. tıka basa belki tıka basa doldurmak böyle ve direkt fazla cenk mi nevisim cenk cenk kanat emkarım bejin Kanat. kanat iş boyu insana iş boyu destevaj diye Desteva, gözü ha, böyle böyle. Türkiye bejin kol kanat yani yani bejin cenk yani hem insana jin bejin uji tayırı karajin bejin cenk Cenk, yok böyle. perivaran bejin cenk böyle kit fazla mina kadibdi je buejan kerem kem hubet Bu dize solaklı. bir cerget bejin bu dize solakha böyle bu dize solakha ki bu dize solakha Bu dize solakha. bu dize solakha Solakha. معناه به چیه؟ فاضل بیجی معناه کرم که Kaçacak delik aramak. Türkiye'nin بیجین چه kaçacak delik aramak yani kati haleki خراب da Xirab, bilirsin Dirreve. kaçacak delik aramak yani belki sadı sadnet devi mane ile neziki veya ben tuazım diz benivisim diz çiye Hırsız. diz hırsız bu çi bu hırsız Hırsız. Böyle. bu hırsız böyle Kurdin bejin çe bejin diz ne diz anji dizek hırsız için bu hırsız andijin bu dize sola xoji an bejin çe yani vakti ko insana gelek tişteki fayda ki ejderek hevi dike u di çevedere dixwaze ve fayda bistine dinere ku tişteki usa tüneye u zarar tede haya edijwe dere drave paş ve derke hem jüret bejin çe an bejin vakti falan kes roş fem kir bu dize sola xo yani ravi anji bazda çu böyle yani bu ecek perxoşa ne bu dize sola xo yani bilezek ilaş sola xo çu böyle yekadin ki txwaze minak bide ji bu ejan kerem ki Ligori make golik pake. golik pak böyle Ligori make pak böyle mane ve çiye kerem Mesela bu Türkiye hem bejin kargası yavrusuna şahin gibi gelirmiş. yani herkeseki manevi tiştevi işe baş Ji xura baş. yani Ji xura rendike ne xoşik jibe ne başı bil berçavi xoşik Xoşik. berçavi baş Evet. ne yani mesela ki belki o biz yedi bejin pirek ki jinek ki xwarin daya xizmetçi xo gotiya hera bida zaroki min المكتبه ya dibistaniye xwarnay bidide xizmetkar gotiya az kurete nas nakim yeki çavaya gotiya di mektebe de dibistane de kurki heri xoşik awa Xoşik ev yamına. Böyle. هر به ایواری دی هاتیه کوری گوتیا دی اج نظام برم تا ایرو خانه چماج مرنانی اد به کوری من مشتری کربو پیش رچت بجه جنی کرده به چما تا خوارنه دا کوری من به والله منری زارو که هری خوشی کی من Yemin بود bu. هر yani روزی مکارم بجن مسئله سرویاتی گوتن Usta muhake. کرم که ماک ام جبوی دید بجن ماک د دایک Yani ماک Ya pır ne bistiyem ama mak. پرنای بکارانی لیبری ام کارم بیشین لهنه کریم آشی تیب کارانی یعنی کارم بیشین هری ماتوره پر تیب کارانی مثلا دبیجه اف حیوان چو بر ماکا خوا يعني بلكي قالك جارش بوي حيوانات قرانين ليش بوي انسان جي تيغوتن بل يعني نتنج بوي حيوانه مثلا بيجي اف حيوان الماكا خد قري يعني وقت كنت لي برخكا كهركات بردنا بر حيوان بوي شير دبيجن اف في حيواني ماكا خندي yani annesini görmedi Türkiye. Evet. Ama stekanım Amerikanı tiştek hani gibi bir şey. Tükes nabece mastemin tırşı. Bele aferin. Baş kot. Ew jî mînak kokiye. Tikes nabêje mastemin tirşa. Bele. Ew jî mعناه vel gorî makê golik pak. Yani ji bo her kesî
مالێ وی تشتێوی خۆشکن باش بەێ یەکە دی خوازم کەرمکە بوو دیک بوو دیک بوو دیک ئەم دەژین چەند دەژین فلانکەس بوو دیک 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 چییە؟ هۆرۆز هۆرۆز ترکی هۆرۆز دیک هۆرۆز ئێبراستیژی بۆ دیک نەبووە دیک نەوەیە یان ئەم ناکە نەش بۆ هی زلامەت هەنێش بۆی پیرەکە بۆی ژناژێن دەژین ji بۆی چ معناوێت چیە جیهات؟ Aslında gotin o mane ev ki yani cudayı pır cudayı. Böyle işte cüdan. Yani meru pırşıl be. Pırşıl be ne? Nav ave da ve baran barani. Pırşıl be. Böyle. Jira be bu dik. Ere ukte ku yek ber barani zedet mini و geleki şil be. Andi falan kas şulu pil bu. Anji falan kas şulu pil bu dik. Yani o gibi cihet derziye ki zuale nema. Yani şerhali خوبه şil bu. Maluma وكما قلتي تشد بك وتجار معناها علاقة وي بمعناها بيفا يا فرهنجيرة تنبي لبلي دراب قلدر أختك وقلت فلان كاس بوديك أفتى فهم كرن يعني الشلبون تكزدين كاربي تشاو بوديك ما ننسان وتشاو بوديك يعني بيشك ديت كزدنا لبلي هانيشي هبو وكي زمانتنا خاصي إيمانتنا تشتكي وصاي تشاوا يكجار لدياخا بيست بلي بوكي زمانتنا خاصي إيمانتنا تشتكي وستاجي هبو بلي أوجي بويا كردية يعني يعني وكا بوك جلكي فقيرة بلنجازة باشا وخسوجي ظالمك وكا بيرحبوك يعني كيك دياتا بيرك شبو خاصية يعني بو بيرك ننا يعني لا دياتا بويا خسوا أنا بو خس أنا خاص بويا هاي بويا نا تفهم نكر لا ما فهمت كنا يا تفهم نكر هذا هذا ما بيبرز تشكي حسن بويز بي نج بوي ياخذ بيجنا حسن بوي هركز هنا لا يعني بوي افجي نهمج بوي خسو بو كتنه تيغوتن يعني ام بيجن بوي باترون وكاركره كيجيف تيغوتن يعني اختي كويه دستلادار يقوتاي هي زيد ظالم به وانسان ديش فقير به ام بيجن ان بيجن ان بيجن بوك بزمانه خسو بإيمانه ام بيجي بنويسن ودوي مگو بودیک هروز oldu lemin bejinçe sırıl sıklam olmak. Böyle. Sırıl. Ya idem Türkiye nivisi joga Kurdim nivisin. Karime tevliha bu. Sırıl sıklam ıslanmak. Emeğe Hasan Cancı benivisin. Beçil buk zaman tüne بوك زمان نينا عاجي خسو إيمانتنا ما مستر يعني براستي حالك برخرابة أس بس من فهم ناكر شو يعني ما خاصي إيمانتنا الزمان بوك الزمان تني معناه أكو ديناكي هيش يعني الدجي خسوا خدرناك به يعني تشب بيجي برسفاي نادي يعني زمانه توني ناشطة ديناك يعني خو عاجز ناكي ناغيدي للدجيوي يعني القارشيوي درناك شو يعني خواسي منطنة يعني برسوي نادا o da zalimce davranıyor. Yani o sesi çıkarmadığı için o da habire üstüne gidiyor. O oy ne böyle de hazım يعني بوك قالك فقيرة يعني بوك فقيرة وعواديش ظالمة يجار ظالمة وين معنى بلي بلي هفانو براستي وقتی مخلص بو بوجمه کردی پرن زحفن امی دستور خودیل در سادی دجی برنامه پیشم دجی امی دی سر بوجه کردی بسکنن بوجمه پرن امی بهربن نه پرسگون ممکن هیا نه مستتنه بله تماشاوان هیجا درس مخلص بو لبراستی و کما گوتی بوجه کردی هی معنی هی پرن امی درس ورده ان شاء الله دیسا بردوام بکن بمینید خیر خوشیه ده حتی برنامه کدی بخاطری و